RM Cipondok, The Legend of Ayam Goreng di Kuningan. Let's go. Ayo daftar menu nak. Pami dibungkus mah kedah masannya teh. Pami hoyong sambal goang, sambal dadak. Tos seberapa tahun nih Cala? Di tahun 1987. Woi, 1987. Mantap. Ah, iya ayam. Kampungnya teh? Kampung, terus iya soring, soun kering. Sambal namun di dia mah aya sambal goang, sambal dadak. Ngali tah ayam kampung namanya badag. Aya surundengan ya guys. Ngebul keneh. Bismillah huapkeun. Dia sambal goangna recommended, wajib dipesan ya. Enak pisan. Bawang potdas na bawang bereumna. Ladana dordar. Lada ngajak. Namun makan di belakang guys, piona sawah. Nah, selain ayam goreng ada ya rencang sangu. Ini favorit abi, soring. Aya hampas kecap. Gepuk ada gepuk tuh, pais. Ya nu meja lebet nanya. Ada sop-sopan apa aja teh? Sop iga, sop dangkil, sop daging, sop gurami, sop daging. Aya, oh sip. Komplit. Nah, ayahnya sop-sopan di dia. Ayo cemilan-cemilan aya oleh-oleh. Alamatnya di Cipondok, tak seberang Alfamart. Tadi itu arah Kakadu Gede guys. Larisin be.